Pisatelje Melanija Rimar, Irina Hardikovačević i Mikola Šanta zo školjarami nižších klasoch pobešedovali o opisanim slove, pripovetkoch, pisnjok, jak i o naših pisateljoch, a na 12 hodin otrimana hodina zo školjarami višších klasoch, na ktoré Mikola Šanta prečítal dramu Kudlik, Pudlik čeka gazdu, tolkujući školjarom co to teater i dramatizacija teksta. Mi už na Daskelju Zavodi pripovedali meni vece všesto pripovedku, predstavljali sme knjižke, pa rekao ajde da zrucime ošviženje, ta sam povjazal zos potrebnu praksu, že bi sme našli glumcoh, ta sme čitali tu dramu za djeci, ktorá napisana na osnovi pripovetky Štefana Hudaka. Okrem toho i osnovna škola Bratstvo jedinstvo i mestna biblioteka Kocur od ruského slova dostali na darunok knjižky, ktorý naša ustanova daruje po našich mestoch u Ramikoh Kostelnikove ješenji. Včera večer u Ramikoh kulturnoj manifestaciji Kostelnikova ješenju u Ruskim dome u Kocure predstaveni umetnický legat familiji Makaji, Silvestera i Serafini, ktorý oni podarovali Ruskomu domu. U kulturno-umetnickej programi, čiji moderator bol Mikola Šanta, učestvovali školjare osnovnej školy iz Kocura, filozofka Valentina Čizmar i Marija Hornjak.